rekao doktor? Rekao da ću umrt za 2 mjeseca. Pa prošlo je već 3. Nije, sad će proći u 7. prolazi. Pa dobro, šumrijeti ili neš? Od meni se ne da, ne znam što on misli. Možda on misli da hoću, odnosno znam. Ako oni misli da hoću, a ja neću, brate. Dobro. Možda i hoću već u dokoču, mršku više živu. Da. Nije ovo život nikad. Ovo je kurac, a ne život. Da, još se nisi trezio. Ne želim da se trezim. I ne želim da budem ovdje. Da morate kako se odreći kako će ja živjeti. Dobro. Ja oni veoma pomažu životu to. Sam čekam kad će umrti. To je jedno njihovo opterećenje. Ne znam šta i to zanima kad će umrti. Sad bi platio kanal. To je moja želja i moram se ispoštovati. Kad krenu u kanal popaziti. Dobro. Ne. Ja ne znam šta je s njima. Šta ono očekuju od mene, nemam pojma. Šta god očekuju neće dobiti. To je jedno istina. Niko ništa neće dobiti. Ja dok ću ja 20 milijuna onda ću onda tele najgori ste svijetu. Evo tele materijal. Tako će biti. Bit će tele najgori na svijetu. Jeboli vam tele maku. A šta bi prije 2 dana? Rekli da posvijetu ništa. A dobro. Onda ni bilo ništa. Koji tvoj čas zove recimo, šta da mogu reći mati? Jebot mati je mater, jebo mi ti mati mati. Šta da reći kada sam budale poprošao, da ludo famile. Ja imam gene vaše, da sam ošao pičuma. Još ja vas. Rekao doktor? Rekao da ću umrt za 2 mjeseca. Pa prošlo je već 3. Nije, sad će proći u 7. prolazi. Pa dobro, šumrijeti ili neš? Od meni se ne da, ne znam što on misli. On bit će dela najgori sam svijetu. Jeboli vam tele maku. A šta bi prije 2 dana? Kreću da posvijetu ništa.